Ikaze bakunzi bacu ba Rurambo TV show. Twongeye kubashimira mwe mudukurikira mwe mudahwema kutwereka ko ibyo dukora mu bikunda kandi n'inkunga ikomeye kutubwira ko ibyo dukora mu bikunda. Nawe ugeze hano bwa mbere turifuza ko wadushigikira ukora subscribe, liking ibiganiro dukora, n'inkunga ikomeye cyane. So uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro turi kumwe n'umutumirwa amaze kuba umusango hano kuri Rurambo TV show. Karibu sana. Murakoze cyane. Uriyumvute umunsi wa none? Ndumva meze neza. Meze neza. Meze neza kubera impamvu. Impamvu iyi. Buri gihe iyo numva yuko iwacu Murenge ni Masisi biri kugenda byerekera mu kuzaboneka kw'amahoro nubwo bitaracamwe neza, numva ndi kugenda mbyibuha kandi nkumva urukumbuzi. Urumva iyo ukumbuye biri no mu buryo bwo kumererwa neza byanga byakunda. Asante sana. Hari abageze hano bwa mbere kuri Rurambo TV show bifuza nawe kukumenya, wakwibwira abadukurikiye? Reka nkomeze nivuge. Nitwa Mahirwe Dani Twirwaneho. Kunda kwivuga muri kiriya gikorwa kiririya kuko kimba mu nda no ku mutima. Iyo nibutse Twirwaneho nkibuka M23, nkibuka AFC, buri parti yose kugira ngo zize kwihuza uko buri yose yaje byagendaga binyubaka mu mutima, nkumva turacabaho, kumva ngize ibyiringiro byo ko tuzabaho. Rero niyo mpamvu nkunze kubyivuga, nkumva biranejeje. Rero merewe neza. Asante sana. Uyu munsi rero hari topic numva shaka ko twasangiza abadukurikiye n'abadukunda. Nifuzaga ko twaganira ku mahirwe ari iwacu, opportunities zo z'imikorere, uburyo bwo gutera imbere, kuko ni igihugu kiri vierge mu by'ukuri, cyifuza iterambere, cyifuza muri domaine zose. Nifuzaga ko tugenda nyine tuganira ubwira abantu amahirwe ari hariya. Ese wavuye ryari? Maze igihe mvuyeyo. Si kirekire kandi si kigufi cyo kuba kure n'iwanyu. Afitiye amakuru. Navuyeyo 2018. Asante sana. Ese ukumfite birashoboka ko umuntu yo kwitwa idubu kubera ko bashigikira gusa cyangwa ntabwo ari byiza, ariko iyo mbonye bantu baza bavuga ngo nitwa runaka mvuka handi idubu, je numva mbakunze. Ni nziza cyane kubera ko buriya abafana batahabaye n'abari mu gikorwa bwite ntibagikorana morale na courage. Yego, rero abantu bose bumva ko ari amadubu baje babivuga kandi tubahaye courage. Hanyuma rero kuri topic yacu, amahirwe ari iwacu bimeze bite, mikorere, terambere, ku muntu ushaka gukora iwacu hari mikorere? Ndakeka ari byo twaganiriye n'ubushize, kandi ni nabyo usubiye kumbaza. Iyi ni part 2. Iyi ni part 2. Yes. Wumvise hari nka resume yasigaye hari abatubwiye ko barimo bitegura gusubirayo, bakeneye kumenya opportunities ziri iwacu. Obvious kabisa. Birumvikana kandi naje ndakeka naravuze ko bitashira. Iwacu havugwa cyane kandi ni tere nshasha, ni tere vierge. Ubushize twavuze ku bantu bose muri usanga basore cyane cyane
n'aba specifique ku basore ariko ubu ngubu wenda icyo navuga ku bantu bose muri rusange ukuntu iwacu hari ama opportunité n'abashaka gushora imari abo twita ko ari aba investors bakomakomeye abashoramari ndagira ngo mbwire umuntu wese ufite ifaranga w'umunyamurenge cyangwa n'undi wese utwumva kuko igihugu cyiza gifite iterambere cemerera n'abanyamahanga investinga abashoramari bose rero ndagira ngo mbwire abantu bumva yuko bafite ifaranga bashaka kuzikoresha bashaka kugira ngo bakore ibikorwa by'iterambere bishobora kuba bizaba bigezweho bibatera ishema kubibona yego courage kabisa kandi batangire bishime kandi bayabike neza kuko tere yo gukoreramo ibikorwa bigiye bitandukana hari iwacu niho ubu nyine hagezweho uburyo hagezweho mba mbitekereza ku bantu bakire cyangwa se bafite amafaranga ibintu byose bikenewe hariya bitewe n'uko abantu bagenze ubu nyine umunyamurenge cyangwa umunyamasisi umukongomani wahunze yageze henshi abona byinshi twabonye ibintu byinshi byokorerwa iwacu bikagira impact mu iterambere no mu bukungu nk'ubu twageze iwacu twororaga inka ziriya z'iwacu zitagira amata menshi zibyara igihe yumva ishakiye igihe biyiziyemo ikabona kwima ariko muzo nagenze ndabona mugani abantu naragenze ndabona nabonye aho inka iterwa amezi ikabyara igihe njewe nshakiye apana igihe yo yumva ishakiye nkayibyaza umusaruro inyana bakaba bayitandukanya na nyina ikimara nk'ibyumweru bibiri bakaba bayikura kuri nyina igacuka ikazigaburirwa amata mu icupa kugira ngo nyina amata yayo inyana izarishe ubwatsi vuba bakayima amata bakayiha make make kandi gikabaho neza cyane bakayiha make bakayiha ubwatsi vuba bwa bwatsi bakabuyiha yarangiza ikazinukwa amata iracutse ikajya ubwatsi amata za nka zitera apana zijya nka twagiraga za nka zindi zitwa inzungu zitwa amazina atandukanye ziba zifite amazina abazibonye inka igakamwa litiro 20 ku munsi mu gitondo 12 nimugoroba 8 ni mu gitondo 10 nimugoroba 10 swate kimwe uko byaba bimeze ariko inka zikamwa litiro 20 ziriho turazibona nzibona bazozibona ziriya nti iwacu ntazo zari zibayo twari tugira inka ikamwa agakuruto ka5 ikaba ari inka ya kamwe rero ziriya nka wowe ufite amafaranga umutekano ukaboneka umuhanda ukaboneka iterambere rikaza genda ubika amafaranga yawe uzagure ziriya nka nimba ushobora kugura inka 30 40 cyangwa 50 z'ubwo bwoko zibyara kandi zigakama no kuvuga ngo nubwo twitwa ndavuga abari hariya bitwa borozi umukamo ni muke ntabwo bahagije umukamo ni muke kandi urabona ko igituma twebwe twagiraga iterambere ryacu ryagendaga gahoro
kandi n'ubu ariko bakimeze, bibandaga gusa ku kororoka kw'inka ariko ntibibande ku musaruro inka ibasha gutanga wundi, cyangwa ntibitaga kuba bocuruza amata yovamo niwo uwo musaruro. Twe twari tuzi ko kororoka kw'inka gusa kuri mu kubyara, ariko ngo tumare kugenda dusanga kororoka kw'inka mu mata hashobora kuba haruta mu kubyara. Biashara kabisa. Kuko inka nimba ikamwe litiro 10-20 ku munsi, indi gakamwe 10, indi kamwe 5, izo nka ayo mata uyagemure ku isoko, biriya twabonye nyine biremye iterambere ry'abandi bituma bihuta mu iterambere, bakabasha kubaka ariya magorofa n'ibindi bashingiye ku mutungo, ku mafaranga bakura mu bikorwa bakora, bakura mu byo investinzemwo amafaranga yabo, barangiza akaba ari byo baheraho nimba banahabwa credit yo kongera, bakaza bakora ibyo bari kubaka, bakaza bakora ibyo bari gushora no mu bindi bikorwa, ibiha biva muri iki ngiki yamaze kuinvestinga bikaja kuinvestinga ikindi gikorwa. Hano muri iki gihugu mu Rwanda niho higeze kwaduka umucuranzi aravuga ngo basigaye yitwa tutravu. Muri iki gihugu ni ukuvuga ngo ntabwo akora igikorwa kimwe, yubaka amazu yatangira kwinjiramo abantu bahabishura rent, akaja kugura isambu yindi yo gukoreramwo izindi business. Ariko muri iyi nka harimo kubyara, hakabamwo amata agurishwa, ku buryo ivyo bintu bikozwe n'abantu mu gihugu cyose amata yobagwiriye, kandi abayacuruza bakabona umusaruro n'abayanywa bakayabona, aborozi bakarushaho kunguka. Ico ni igikorwa kimwe twari tuzi ko inka tubona ari ziriya turagira tukanywa amata tukagenda zikazabyara, akaba ari uko gutera imbere k'umutungo wawe. Ariko tukaba twarasanze inka irimwo ubutunzi bwinshi no kuzamura iterambere ryawe, ubukungu bwawe vuba vuba, uramutse ubikoze kinyamwuga kandi ukabikora ubyitayeho ubishizemo ifaranga kizo wewe wumva ufite n'undi yumva afite, ashaka gukoramo ibintu. Hariya rero iwacu hariho tere yo gukoreramo ibintu nk'ibyo ikiri nshasha. Umuhanda niho shingiro rya byose. Umuhanda wotuma uyagemura Buvira amata, umuhanda wotuma uyagemura no hanze y'igihugu. Ariko umuhanda wabonetse ngutuye korora inka za kijambere hari iwacu. Bari abantu bari hanze, bari abantu bakomakomeye bafite amafaranga yabo babise, bamwe baburi ico bayakoresha. Hari igihe usanga umuntu avuga se no kubaka mu bihugu by'abandi, ejo bundi bikaba byomera nabi, ejo bundi ibintu byinshi. Ariko kuryibo umuntu wubatsi wabo, habe n'ubwo iwabo ho durumbagana hakamera gute, iwabo ni iwabo tu. Igihe bisubiye kugenda neza n'ubundi araguma akaba harya hakaba iwabo. Rero nkumva ko umuntu wese w'umukongomani, umunyamurenga, umunyamasisi n'undi bashobora kwihata cyane gushora ibikorwa iwacu. Iwacu hariya muri iriya tere nshasha ihayigwanirwa bahabafira kugira ngo ibeho, ko baragira ngo ibeho wewe uzaze ugira uruhare mu kuhubaka. Tibahaba bikora kugira ngo bazohicare gusa nk'ishamba bariko barwanira ngo imisozi gusa yitwe kuriya, ariko ko barabifira kugira ngo buri muntu wese azaza agira uruhare mu guteza igihugu imbere no mu kugera mu zo twari twarabuze. Urebye nko mu Minembwe nta gorofa ibayo. Wo kubaka y'igorofa abazungu bazaza, abantu benshi bazoja muri kiriya gihugu bakodesha. Aho ni mu buryo bw'ama guest house.
ama guest house ndetse n'inzu zisanzwe ubu nyine wo kubita y'igorofa ifite gorofa 10 umutekano kaba ta mwaka washira za gorofa za nzu zose zitarimo abantu, abaza gucukura amabuye, abaza kubaka. Ndagira ngo mbwire n'abantu nkuko twakomeje kuvuga ngo abantu biga imyuga biga ibintu bikomeye, abakadastre bagomba kubaka ntibagomba kuva hanze, bagomba kuva muri twe. Abaenjeniyeri n'abubatsi bato basanzwe bo kubaka bagomba kuva muri twe. Bene wacu bari hanze niba bafite ifaranga bari hirya no hino ntazi, ababasha kuba bafite ifaranga bashaka gukora ibikorwa kugira ngo bazaze mwumvaho ubukene bugenda buba. Ngenda ntekereza njewe nkabona ni ubukene bukomeye tugira, baze babura babubakira muri twe amafaranga yose y'ibihembo yandi yohembwe mwe ahembwa abandi, kandi yohembwe mwe agasubira muri mwe akaba ari mwebwe aguma kumwuvinga aha abateza imbere. Nimba niriwe nubaka ngataha ni $10, biravuze mu rugo iwanje nimba barya 5 zindi naje ndazibika uko nateye imbere. Ariko kubera iki? Kubera ko nzi kubaka ari nje wazihembwe. Za supermarket zizaja mu nyubako wowe wubatse, ntabwo umuzungu cyangwa undi muntu uzazana supermarket ngo ashike abanze yubaka inzu azoshiramo supermarket. Iwewe araza agasanga wewe munyamurenge cyangwa munyamasisi warubatse, wubaka inzu uteganya inyubako yawe gusa uyishiraho building, yaza yayireba akabonera fitingamwo ibari yiwe akaba yigukodeshereje. Wewe ntumaze kubaka ntiwubatse mu Minembwe muri ya tere nshasha, abakozi afata. Nigeze kumva kino gihugu batongana ngo bakuyeho birukanye niba ari umuhindi wari ufite ibikorwa bikomakomeye, kandi ngo yarahatse abanyagihugu benshi bari abakozi be. Ya mafaranga yabahembaga yarafashije igihugu muri rusange. Bivuze ngo wewe ubaka inzu izinjigwamwo ubona inyungu hariya muri kiriya gihugu, kuko abazungu bazoza, abanyafurika bazaza batandukanye, abafite imari zabo bashaka gushora imari bazaza ku bwinshi, kandi bazaza bakeneye gukorera. Kandi nibamara gushora ibikorwa, abo bazaha akazi n'abana bacu, n'abakobwa banyu, n'abahungu banyu, n'abantu banyu, nta bandi. Rero bisabye ngo hariya hantu iwacu umuntu wese ufite ifaranga areke kuma kuzitapanya mu bihugu bitandukanye azibike neza, azagenda kubite hariya ibikorwa bitandukanye. Navuga ngo ni igihugu ushobora gusanga nta minara itumanaho, nta terambere ririyo ku buryo hari iminara ishobora gukoreshwa igihugu cyose, akarere kose. Abazi ibintu bijanye n'ibintu by'itumanaho mugume mu bimetrize neza, mu byitozemo neza, kuko hariya uzoshika ube manager wa Safaricom. Yes, wewe uba provider wa ntuze yose ya ruguru ubishinzwe, ube nguku tuvuga ngo Safaricom aba ari wowe uba manager wa Vodacom ruguru cyangwa windi company. Ivyo birakenewe, ni tere nshasha ibikeneye ku mwana w'umuhungu w'umukobwa wize umugabo ufite ubwo bumenyi, agume yishusha, agume yityaze, agume yitayarishe neza, azaje kubikora hariya. Ni tere ibikeneye hose. Uzi gukora
noneho hari abakenewe kuruta abandi. Ivyo ni ibintu tutishoramwo, tutashaka, tutumva bikenewe. Uzi gukora umuriro, electricity, afite akamaro n'amazi. Iwe nuko amuba directeur wa Ewasa nimbari Ewasa nimbari Wasaki, nugushika hariya waba ubizi ukabikora ukabikoreshamwe abandi bavyize. Mwaravyize kugira ngo muzabikore, cyangwa nukuma kuvuga ngo bakoresheje barunaka, ngo byakozemwe abafurero, ngo byakozemwe ababembe, ngo byakozemwe abashi. Waravyize kugira ngo uzogende uje kubitangira. Gira ubona akazi ugakore. Amazi, abaplamba bo gukwiza amazi mu mazu, hariya tuzogira amazi mu mazu. Ntabwo abagore bazosubira, abagore bajanga bamenyereye kuvomera mu nzu, ntabwo bazosubira kuja kuvoma ku ruzi. Tuzoshika hakenerwa amazi arahari. Amazi yo kuzana amazi mu mazu, inzuzi ziri hirya no hino, twebwe twakunze Imana iduha igihugu kigira amazi. Nukuza bagenda gusa bakayakurura, uko bazayakurura bakayashira mu mazu. Urabizi kugira ngo ugende hariya uzoje gukora akazi, wishurwa amazi ku kwezi, yarayo kuruza ariko uyashire mu mazu muzoza mwishurwa ku kwezi. Ndawovuga iriya nitere ishimishije ku muntu wese ufite ikintu azi. Umuntu wese ufite ikintu yamenye, umuntu wese wumva ko reka kureba akazi ka leta n'ibindi, iga gutera irange, usiga inzu irange, bizoza rinyerera. Umuntu nabona irange iko rirayaga avuge ngo ejo uzoze mu wanje. Iga gukora zino ntebe twirirwa twicayeho, wige kubaza kuzihuza, wige gukora imyango. Numara urebe ngo uzubaka amagorofa nawe nk'aya abanyagihugu bubatse ahangaha batabitewe n'utuzi twa leta n'ibindi. Rero abantu bafite amafaranga, abantu bakomakomeye, bafite utuzi, bakize mbere. Iwacu uzi ko umuntu yazakira akabura icyo akoresha umutungo we kandi gihari. Uzi ko hari abantu bari bafite inkaruguru nyinshi ariko batogura inzu. Tagura inzu mu kizungu ngo agende kibuvira cyangwa ibukava agura inzu, ngo buce ibyago biraza birahitana. Ariko uyu munsi nimba uzi ko hari ico ufite, reka kujarajara, itegure ufata ayo mafaranga uzayajana uje kuyashora iwacu, ufata abakozi biwacu, ufate iwacu uhateza imbere. Ibyawe byose bitanga akazi wacu. Uko niko iterambere rizazamuka mu minota, mu mwanya muto. Ba bantu bose batakaga ubukene, batakaga kandi tureke ishari. Tugashike ngo ni wubaka, ngo nukira, ngo nugira ibintu byawe, ukubaka amagorofa n'amasupermarket n'ibindi, ngo nushika ugira ishari ryo guha bene wanyu akazi. Uziko wacu haba mirimire zivuga ngo umuntu arakira akumva atakiza bene wabo. Sinzi nimba ari wacu honyine, ariko ngira ngo n'ahandi babikunze kuvugwa, umuntu arakira akumva adashaka gukiza abandi, akumva umuco mu bihugu by'ibiyaga bigari. Ni umuco mu bihugu by'ibiyaga bigari. Ugasanga amashari. Buriya hari umukozi w'Imana wavuze ngo ushaka kumenya ko umuntu azaroga akaba umurozi. Tuza twumva abarozi ngo ntuze nk'ujya bazavuga ngo itangire ry'uruhara ni amasoso, ngo nubona umuntu agira ishari neza ukabona ararigendana, zabona undi muntu afite akanta akamarara atasinziriye, ati uwo muntu ni umurozi tayari. niyo nzira yobona ikidisi yo guhitana. Uwo muntu biroroshe cyane kugira ngo agwe mu nzira zo kuguhitana akoresheje inzira imwe cyangwa iyindi. Ishari iwacu
mureke tuzajaneyo umutima mwiza, tuzamurane dutange imirimo. Nimba ufite ikintu ukora ukabona ndagishoboye, umpa akazi kugira ngo nanje mbeho, ntabwo mfite kuzagufata ari wowe mpankorera, ntibikunda. Simfite kuzagufata, ahubwo mfite naje kuzazamuka gusa nkava mu bukene. Nawe uzozamura abana, naje nimara nzazamura abana. Uko niko iwacu hameze. Iwacu hari ibintu byinshi buriya. Iwacu hari ibintu byinshi bizazana amafaranga, bizazana iterambere vuba, bizazana. Buriya uzi kwa amashuza, uza amashuza? Nabo ndayanza nyumva. Uzuyumva. N'amazi abahantu hamwe ngo ni mu Rubuga, hari n'ahandi avugwa ariko aho nzi cyane ni mu Rubuga hariya mu gace ka Rurambo. Amazi ahora atogota cyangwa sheba ashushe afurubira, uzana ikigori ukagica mu murima ukamuza ukagifatiraho gutya kikamagisha ukagifata ukakirya. Amazi yo ku musozi ahora uko Imana yaremye uko nguko. K'ibyo bintu n'ibindi bisa nk'ibyo bishobora kuzazana. Iwacu hari ibintu byinshi bishobora kuzazana abaturisite, ba mukerarugendo bakaza. Ayo ni amafaranga azoba ari gukoreshwa, mwebwe muri mu mahanga mwize, abainjeniyeri n'abadokiteri, muze muje kwigisha iwacu kuvura ku buryo buri hejuru. Ibitaro by'iwacu wenda baracavura, bakavura bino bisanzwe, ariko wowe uri muri Amerika wagezeyo ukiga ukabona byinshi, tekereza gutaha uzani iwacu ubuvuzi buri ku rundi rwego. Ifaranga nizo uzobona, ariko unazamure n'ubumenyi bukenewe kuba iwanyu murenge cyangwa iwacu murenge. Ntawavuga iby'iwacu ngo abimare, ariko bizaba ari ishema kubona abaprofeseri bavuye muri Amerika baje kwigisha Icyongereza kitari kijya cyo mu gitabo, gisa n'ico yavukanye, kuko niyo mvugo bakoresha mu bintu byose. Bahabigisha abana ibintu bitari bijya twigaga bimwe bitari ukuri. Usarire abize nko muri cya gihe cyacu bigaga nk'ibintu biri ukuri, ko muri za 80 kugeza kuri 90 bigaga ibintu biri nk'ukuri. Ariko guhura n'umunyeshuri wo mu mwaka w'2000 kuzamura, cyane cyane nko kuva mu 2010 none, abo bantu ni ikinyoma. Njyewe nza mbipinga. Uzumubwira ngo nyandikira ijambo runaka hano, kandi kurya kuvuga mu kanwa wofa kuparapara ukabesha, ariko aho uzumenyera umuntu wize ikintu ni mu nyandiko aza candika, kandi kujya wakurushije kucandika aba yagutsinze. Wamubwira ngo nyandikira ijambo ryitwa gutya, kandi yitwa ngo yize nk'amashuri asa naho yisumbuye, ukabona ntabyo ashoboye. Tumugaye ubwenge, ukamugaya ko abitwa abarimu, abantu bazaga ngo n'abarimu, ntabwo babaga bafite kapasite y'ibyo bari kwigisha, babaga ari ugukora gusa kugira babone ifaranga, ariko batazi ibyo bigisha. Rero byabishema tugize akarere karimo uburyo bwa education bushitse, bwuzuye bw'ukuri, abantu bakiga ibiremereye cyangwa byorosha ariko by'ukuri. Kandi byaba byiza haje abantu bafite ubwenge nka buriya buriho bw'iki gihe, batatwigisha amakuru atandatu: science, botanique, anatomie, zoologie, grammaire, technologie, ngo batuvangavangire. Uzoza wiga babigiti. Wigeze kumva umupasiteri umwe wigeze kuvuga wo muri Tanzania, nimba yitwa Mugogo, aravuga ngo abazungu baradushutse. Ibo ajana umwana we akamwigisha gukora indege, akamwigisha gukora imodoka, akamwigisha gukora computer.
yakimenya kitwa nyine ko ari umutekinisi engineer. Twebwe bakatubwira ngo igiti kigira imizi ngo imeze gutya n'imeze gutya. Ibyo nibyo bitabo tugira by'ishuri hano muri Afurika, ni ukuvuga ngo science botanique. Igiti imizi yitwa gukigenda gukishora mu ruzi kagira ute wikure mwiki. Ubikure mwiki ngo urukwavu ngo ruza gonsa gutya ngo rukagira gutya ngo rukagira gutya. No, ukura bimenye ngo urabizi n'ubu wo kwicara ukavuga ngo uzi ko urukwavu ruza gonsa amezi abiri bikumarira. Hirya y'ibyo hariho ubumenyi buri specific umwana ushobora kumureba ukabona icyo ashoboye. Nimba ari ukuvuga ngo n'umwana ushoboye ibintu bya informatique ukabimuha, nimba ari ashoboye politique ukabimwigisha, nimba ashoboye science zime anatomy akiga anatomy umuntu uko ateye akanamuvura. Nimba ari inyamaswa akamamenya inyamaswa akaba specific ku nyamaswa. Nico n'abazungu bagira. Kandi nimba ari inyamaswa ubwo nyine niyo tuzeye niyo domene ye kuzageza apfuye kandi abigiriramo umusaruro. Ibyo bintu bazabituzanire babyigisha abana bacu abakuru, nimba byarabacitse ariko abana bafite amahirwe kuri mwe mwagenze mukaba mufite ubwo bumenyi n'ubwo bushobozi kuzabona igihugu gisha kirimo ubumenyi busha n'ibintu bifitiye bibasha kuduteza imbere bikatugeza ku bihe byiza nk'iby'abandi bose bagiye babamwo bari mu bihugu byateye imbere. Yego, urakoze cyane kudusangiza amahirwe ari iwacu. Sinzi ko wenda nimba hari ikindi wari ugifite ku mutima kutubwira dusoza ikiganiro. Navuze ngo uzi iwacu wagira ngo ubivuge ntiwabimara. Ndahira umbwira abasore yuko hari igihe kimwe twigeraga kwicara tukiri abasore batoya munsi y'aha ndi n'ubu sindasaza ndacyari umusore, aho tukatekereza ngo abozoje nko mu minembwe tugafungura club yo kubyina indirimbo za gakondo z'igihugu. Bija gusa n'ibyo bamwe ndi mukona bakora ubu nyine, ariko ngasura nkabona si nkuku neza bano bahaba babikora bakabikora nyine mu buryo gusa bw'umuziki, music secular music itandukanye ifite meaning. Buriya hari ukuntu niyo bagiye gukosora aba musicien babakosora bagendeye kuri subject cyangwa meaning irimo. Ibyo nkumva mbifitiye nk'inyota. Ndagira umubwira abasore yuko abagira talent zitandukanye bose hariya hazaba hakiri uburyo ku buryo uzoza utangira ikintu uvuge ngo ndagitangiye, habeho competition hagati yawe n'undi nawe uzaba utangiye. Apana barya batangiye bamaze igihe babikora no mu bindi bihugu. Hariya hazaba arahawe kugira ngo ubashe gushira talent. Nimba ari filime uzi gukina, nimba ari filime zishobora kuja kuri radio kuko hazaba hari radio, niba ari bibasha kwigisha biturutse muri komedi zawe n'ibindi, ivyo bintu zose uko bingana, buri muntu wese yiyumvemo yuko icyo afite abasha kugikoresha hari iwacu kandi akakidevelopa kikabasha kugira umumaro kuri we no ku gihugu muri rusange. Rero nkaba mbashimira ababasha kudutegera, mbasaba kuba nabo muri ivyo tuvuze bashobora no kuba babigazura bakabasha kuduha ibindi natwe bitekerezo tudafite, kugira ngo tuzasubire hari iwacu twuzuye mu bitekerezo bikurikiranye n'aho abandi bantu bageze, nuko iwacu twari tumeze biratandukanye cyane.
murakoze cyane.